Marimba Project hala encontro o artista Timor Wansira, no representante Marimba Project, Husi Portugal, onde discute com a Marimba Project e a Timor-Leste. A atividade nerasi halau ia Centro Audiovisual Maxtal Dili. Terça-feira, Loren Ronulu Resin Rua, Fulang Agosto, Tinan Rihun Rua, Ronulu Resin Tolu. Embaixador Marimba Project Timor-Leste, Denilson Junior, afirma plano nebe Marimba Project halau maka. Primeiro foca liba música, no segundo, se for curso gratuita ba artista Sira. Tamba artista Barak Maxedau Katene utiliza plataforma YouTube, onde promove Sira ne música no Belehetan Osan. Setelah lembaga orang Marimba Project na Filman, primeiro se fokus liba música e se for curso gratuito ba música sini para música fokus liba artista Sira. Dan itu saya tambah ikan kata kita boleh artista Barak Cortes yang masih komunitas. Mereka si latih ini di YouTube si post, depois latih ini bisa aplikan post musik kanal nasi tentang si Marimba Project nasi telepon informasi untuk supaya itu lebih komplementan plataforma YouTube, Spotify nasi sebelumnya kembalikan post musik. Sesi ini bukan. Lalu memang Marimba Project kalau misalnya formula sound untuk sudah itu artis kreatif. Reportagem Nova Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba Ema Roto. Atu atena informação atual dia Gliu, que tá halua. Hanehan botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba mídia social Roto.